Wait lang. Sige. Hello guys, good evening. We are back, the laag ni Totz, and we are currently here at Boso again, Mati, Davao Oriental. As you can see, naami diri karon sa bukid, invited by our neighbor friend Mishe sa ilahang bukid. We were invited to celebrate the Ramadan again diri na pud sa Boso after sa ilahang sambayang. And magpaabot mi sa ila. Then probably in the afternoon, naami sa Lagoon. Totz, naagi na siya permanente. And naasi ading. So, aha ta ugma, maligo ta? Ang sama ta maligo? Aha man ta maligo? Samal. Samal lang gyapit ka. Ingna, Lagoon. 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 Yan, mo ni ang ato ang view diri sa bukid. Where we are staying is actually a Muslim community, mga Kalagan. Good morning guys. It's Ramadan. And karon lang gid ko nakamata. May fireworks na madungog mi. Ito, namin mga fireworks madungog sa gawas. Naami diri sa sulod sa Welcome to our Muskit. Diri mi natulog kagabi. Welcome to our Kulambo. Magdula mi aning games. Sila. Dali na lang mo kayo nga mo. Ginagawa nila eh. Ito sa muskit. Tulong. Batman man day kay kasi eh. We are now on our way to Ate Ami's house. Kinsing Bukid life is simply amazing. Simple. Assalamualaikum. Okay, this was the place kung asa to ang mangga. Dati ka-remember ko. But now, naka-remember pa gani ko. Nato'y baka din nga location. Good morning! Yes, just right after our breakfast. Mga tikasan kayo mi kay nanakas na yun mi. We are on our way to Baywalk of Mati. Welcome to Baywalk Mati. Mingaw pa kay sa tanan as in. It's already 8 in the morning and si Pisa mo pa maglakaw-lakaw diri at that early time. Init pa man kaayo. Karon is na sila yung mga cottages. I'm not sure kung makita ninyo siya. And this is about diri ang ilahang mga main events na hitabo. And this is probably the center of Mati City. So I love Mati. Ang view sa to ang Baywalk. Yan. Pagawas nami sa Baywalk and mangita mi atong sa pami pwede mo ato diri sa Mati. Anyway, their land, their place is so peaceful and grabe init kayo. So guys, we'll be back to you mamaya pag namin makita na bago na mga activities. Yan.
Nagkanan na to order. Uy. Ang ko. Sa Indo. Lami. Lami ang lumpia. Wow. Simot sarap. Karon sa seaside restaurant. And gidalawan na mo and nag-order mi sa ilahang empanada o lumpia. Ay na mga ilahang specialty. Actually, we've heard a lot about kaling sa ilahang specialty na empanada. So, nag-drop by and probably mamaya pagbalik na mo bating magdalami o baon. Nadine, kamusta ilang empanada? Name. So, bago lang tanahuman sa seaside, humana ang among pamainit after sa among pamahaw. Karon is magkita na pag make place kung asa mi magawi diri sa Mati. And so far, as a review lang yun, lamig yun ang ilang empanada. Super. Mote pinakalamig ng empanada nga amo ang natilawan. Tag-12 lang po siya. Probably pwede ka mapalit og 1 box pang pasalubong. And actually, seaside restaurant, isikat siya diri sa Mati. Subangan. Good morning. Wala pa may ligo. Ang samida. Sa Subangan. Actually, we've been here before. But yun nga. This is one of the best museum na. Sige daw. Let me speak. Oo. Before anything else, we would like to greet all Muslims, our brothers and sisters, to happy Ramadan. Assalamu alaikum. Diri lang daw. Hello, good day. Too bad we were not able to capture a video inside because bawal siya. So, karon is dito lang picture na namin sa sulod because bawal magkuha og videos. But anyway, it's worth a try. If you are a resident of Davao Oriental, 20 pesos lang yung mga entrance. With those amazing information nga nasa sulod, ma-amaze jud ka. So we are going back to Boso now. Probably this will be the end of our first part 1 vlog dito sa Mati, Davao Oriental. And we'll be back mamaya kasi mag-vlog na pag ni mamaya sa Lagoon. So, yun guys, thank you so much. We'll be back mamaya.